Gugikia muthenya wa Juma, o niguo ceceni ya borithi ya Sagana irakorirwo irengetwo waya ici na ekuirwo na magethera nio Willis Githuku, Martin Ndungu, Charles Mwangi na Julius Murege aria manyitetwo na thitango cia uici wa kiahinya. Kuringana na OCPD wa Mwea ithuiro Abdulahi Wario, ekuirwo aya maratanyitwo kurokio igoti-ini ria Farisho muthenya wa ira. Hawa wale walikuwa wakisumbua wakileta shida, mambo ya wizi ya mabafu, hata ndio walikuwa wamepatikana. Abithaa umwe ni aikitio ngono agikuruhanio na giiko giki. OCPD agitwira ati mathaa-ini mbere ya ekuirwo aya metherite arakorirwo auma akiuga ni arathumburwo ni mwiri. One officer ako cell already, wale walikuwa kazini wakati hiyo, na akajifanya yeye ni mgonjwa na akawacha hata bunduki hapo report office na kutoroka. So tulipata after mambo ilifanyika, so hatuwezi ongea mambo mingi kwa vile investigation bado inaendelea. Borithi ni mabetia gucarania na ekuirwo aya kuona uyu ni ugwati kuri muingi. Nitahakikishia Wakenya hiyo tutawakamata, hawatapona, tutawakamata. Hata already tumeanza kufuatilia mambo yao. Ekuirwo aya meciriirio nio makoretwo makigagagia aikari tauni-ini cia Murang'a, Sagana na Agio, magikwirwo gutabania ciiko cia uici duka-ini itiganite makiria cia mbeca. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwea.